Honge cia ugitiri no ithiete na mbere na kugacirithia mihang'o ya kurana na njohi njuru, dawa cia kurevia oro hamwe na ciuthi cia Kamari, na umuthi matinda mambite hema ituri-ini ria Gatanga, kaunti-ini ya Muranga. Ukivia hapo ukipata shilingi 20 anakwenda kwa pombe. Ukikuta mtu huyo hata unapiangalia huyo mtu unamuona hai. Hii kweli ni mwanadamu. Mihang'o ino igutongoragio ni mutongoria wa ugitiri gitaru gia Central Wilson JEGA, akiuga borithi matiko gwagwa bara-ini ino guko akiruta mukana muhiu kuri macibu aria maragonderera bara-ini ino. Niona last week nili tulitoa assistant chief na chiefs 17. Shukuru wale wako hapa kuja gusa pande hii. County Commissioner wa Muranga John Lung'ata akiuga gutire kirabu kihinge gwitikirio gucokia wira. Kama ile utamwaga hapa leo, ile to destroy leo, yote inatoka Chania na Thika Rivers, Chania and Thika Rivers. Tukimalizana na hiyo, changa yetu itakuwa imekwisha hapa Muranga County. Mihang'o ya uthukangia wa njohi, bangi na ciuthi no irathi na mbere icigo-ini itiganite. Makiria marita ngiri cia canga, ciuthi cia Kamari oro hamwe na bangi nicio ciarikia kwanangwo, mabitha a borithi makiuga matikugwagwa kurana njohi cia ibango. Ngiribotera Inooro TV kuma muhuro wa kaunti ya Muranga, nie njitagwo Julius Karithi wa Munene.